svi ostali sjede, da. Ja ne volio bi sad najavno. Dobar dan još jednom. Pozdravim. Predstavnici Ministarstva Bosne i Hercegovine i zamjenik ministra. Sastav vaše delegacije raduje nas što neke ljude ponovo viđamo, raduje nas što neke ljude prvi. Ja se odmah želim zahvaliti ministru Jakiću i cijeloj delegaciji Ministarstva odbrane Slovenije na ukazanoj časti da se danas nađu u Bosni i Hercegovini i Sarajevu i da razgovaramo o nekoliko pitanja iz naših bilateralnih odnosa i naravno regionalnih odnosa, pitanja učešća u međunarodnim misijama, zatim pitanja koja se tiču ekonomske situacije i budžeta u našim ministarstvima, zatim pitanja naše realizacije programa koje smo zacrtali kada je u pitanju naša bilateralna saradnja i naravno kako racionalnije u buduće sarađivati, a koristiti sadašnje resurse u regiji. Naravno, zaista želim naglasiti da je ovaj razgovor protekao u izvanrednoj, korektnoj, dobrosusjedskoj, tolerantnoj atmosferi, da smo danas konstatovali da su predstavnici Slovenije s kojima se češće nalazimo i sastajemo u Bosni i Hercegovini veoma korektno, stručno i često obavljali zadatke i poslove i viđali smo se u Ministarstvu odbrane ovdje i naravno izrazili smo našu spremnost da se u oktobru mjesecu vidimo na našem budućem regionalnom susretu u Sloveniji. U razgovoru sa mojim poštovanim kolegom i prijateljem, ministrom obrane Bosne i Hercegovine, gospodinom Osmićem, smo u suštini razradili puno pitanja. Puno pitanja što se tiče bilaterale, što se tiče naše suradnje i u buduće. Tu smo išli u detalje, ali vezali smo naš razgovor i što se tiče euroatlantskih integracija i tu znate da je interes Republike Slovenije, veliki interes i prioritetni interes je Zapadni Balkan i što se toga tiče mi podupiremo maksimalno koliko možemo kao članica Europske unije i kao članica NATO pomoći našim prijateljskim zemljama u regionu da bi što bolje, što brže, što efikasnije stupili, odnosno postali punopravni član tako Europske unije kao i NATO. Moram reći da je, što se tiče bilateralne suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije, ta suradnja otkad smo potpisali krovni sporazum 2006. godine kao krovni sporazum suradnje perfektan.
ne perfektan u smislu perfekcije da ispunjavamo i pravimo da smo ispunili sve što smo napisali u dokumentima, nego u suštini je ta suradnja prerasla u jednu prijateljsku suradnju pomoći između dve suverene države. Ja se nadam da će tako biti i u buduće.